Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои маҳтарам, навасҳои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. Худо нигаҳбонтон бошад. хостум як видео кунам. амирӯза як ҷо омадем, дуруи мошинда дидам бобои Рамазон бисёр ҷаҳл кардай, видео кардай, бисёр огоҳӣ сахтам додаи ба ман, огоҳӣ сахт додай. Бародар Рамазон, вақте ки мегӯи ҳамсоли падарми мегӯи ту, яки боб огоҳӣ сахтам додӣ. ман қатъи ту на ҷанг дорум, на ҷанҷол дорум, на ягон хусумат дорум. тура ман нағз мебинам, дӯст медорам. ҳамаи блогерҳои тоҷика ман нағзи дӯст медорам. бовар ки нағзшон мебинам, дӯстшон медорам. кадомеш ки биёям ман қатъиш суҳбат мекунам, як рӯзи дил мегӯям. фақат ва фақат ин гапи маро бигирен, гапи як блогери солхӯрда, блогере ки ман ҳақиқатан блогер ҳастам, аз ҳар хусус гап мезанам. охир Рамазон ҷон, ту домло бошӣ, ҳамин ягон домло намега ки ман блогерам, ягон домло намега ки мада лайк монен, мада подписатсия кинен, мада вай кинен, вай хеле шава видеом просмотр бигир. ягон домло гап намезана, ягон домло хел гап намезана. биё айрӯи ту дони худо гап занем. ҳамин Абдулваҳоб мега ман блогер нестам, мега ман айрӯи ислом гап мезанам, мада лайк подписатсия хеле ягон бор гуфтай нагуфтай. ту ҳам домлогӣ мекунӣ, ҳам ёй разбор мекунӣ, ҳам ёй ай тамоми чиз мековӣ гап мезанӣ. охи ту чӣ хеле бугӯ блогери, ман мулло нестам. охи муллогӣ табин, муллоҳо ҳама як тараф гап мезананд, намеган лайк бимонен, намеган ки подписатсия кинен, намеган ки ягон хайп кинен. блогер корш ҳамин хайп мекуна, мега лайк бимон, подписатсия ки блогер ҳамира мега. ту мулло ё ки блогер ҳамира гап занава. бародар ҷони қанди ман, тура сахт нараса, просто саволи мада ҷавоб дед. чӯ саволи динагида ҷавоб надодӣ? ман мегӯям ки видео кардаги мара ту гӯш карди ё накарди, та ҳамин савола бо гашта тура додаисм, тамошобина вай кина ки ҳамин саволи мада ҷавоб де ки ту видео карди ман барои ҳаму лаънат кардаи Аллоҳ, террористи номер як коғази алов зада ки хавоҳима кеси, барбораи террористи номер як ман эълонш кардам ки ҷанги иттилоотӣ кеси. ту лайк монди ё намонди? фарду рӯзи қиёмат ман болои ту даъво мекунам. ту ҳамин савола ҷавоб де, тамом, видеоро бас кун. барои ҳамин ту ҳамин савола ҷавоб де, баъд давом буш битум. саволи мара ҷавоб де. ту чӣ кофтаси? ту ай чалаи лангарӣ сар кардӣ, ту ай сурати лангарӣ сар кардӣ, ту тафриқа медозӣ, ту бо айма сар кардӣ. бача чӣ хела бачама ман худам 10 та видео кардагӣ буровардагиам. ту бегуноҳӣ, гуноҳи мара ай тоҷикистон биков биёр, гуноҳа ман худам гап мезанам. ту ишора ки ман гап занам гуноҳа. бобои Рамазон, ту мулло ё ки блогери ҳамира гап зан. ту ҳамин саволои мара ҷавоб де. блогере ки ё ки муллоӣ. мулло бошӣ ранги муллоҳо бо одабона гап зан, охи бо одабона гап зан. ту ядам мулло мегӯхта, ядам сурат алов мезанӣ, ядам дар шахсияти як кас мерасӣ, чалара мегирӣ гап мезанӣ. ман тура ягон гапи ганда гам, ту гап зан мара, ту мада гап зан. ки ту? ман блогер, бобои блогер гуфтаистам, объявит кестам. ман мулло нестам, намедонам ягон чиза, оята ҳадис ягон чиза намедонам ки ман бихезам амри маъруф кунам, дига домловорӣ. ту бо мара приждери додаиси ту мара. ту кии худо те бародар, ютуб барои таам, ютуби тоҷик барои таа. мехези як фарди мусалмона, я суннат рӯш дора, одами мусалмони рӯш дора, ту мехези бар як кофир, ба як террористи номер як бо таъкид кардам, мехези алов мезанӣ. ту худат кӣ? бурои ман чӣ гуноҳе кардам гап зан? тура ман ҷон мегӯям, тура ман бародар мегӯям, тура ранги фарзанд эҳтиром дорам. ту хеле тафриқа надоз охӣ. мара дардам кард. бовар ки ту нахоҳ бихези як бандаи мусалмона суратша бигири алов бизанӣ. ту баровари ҳаму як мунофиқ барои ҳамай кунӣ. ҳамин баровари ҳаваяй, ҳамин ягон кори хайр кардагӣ неста. ҳамин дар чеҳраи ҳамин сурати, дар чеҳраи ҳамин суннати ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам нестай. ту домло инам, ман домло не, ман 15 сура медонам, намоза ман ҳела мехонам, ман блогер мегӯям. ту бародар ай худо шарм кун, чӣ мехоҳӣ ту?
بیا جمع شم همه ما ابیات کردم که تو 100,000 اینا پاتیش بگی اینو بگی که بخیز بلاگری تکن اخی نه خب بخیزیم برادرم اخی تو اقلا بی برادری خیلی پس زده ایسی برادری خیلی برابری یک تروریست که ایسی رمضان با مرا پریدو تو کی خیلی تو خیلی واپشه تا کانسوف کی تو همی تمامی بلاگر را دهی چیز سوال میگه تمام جدا نول میزنی مطرح حرمت نکنیم نکید گفته چو کرده بچه ما هم بچه ما چی کار کرده باشید چنی هم تو کار کرده تو هشار شام میگم هشار شام که مرا تا حاضر نموندن ویدیو کنیم برفتن گیجای برفتن بچه ها با من خیستم ویدیو کیسم یه بچه ما اومدم که ما سرجم شویم تو که صورت علاو زده ایسی چالا یک از شخصیت یک از کاری چیه ترا کاری چیه اوخی تو بسیار دانایی بسیار که بلاگری نستان در جهانی تو را دیگه که هیچ که قطعی تو سربسر شده نمیتونه یه انصاف داری تو ملتی تاجیک خلقی تاجیک پس زده ایسی ما آمدم که سرجم شه همه تون خطی گم میزنم بیسته صبر کنه همش میشنه باقی صبر کنه صورت علاو میزنی چی گفته ایسی صورت سخن که صورت علاو میزنی صورتی نخب فرزندای مسلمان صورت شد سنتی جناب رسول الله علاو بزنی تو اینت مملانه تملو چی گفتنی هستی تو برایم کرد چی تفریق میدوزی نه که ای رمضان رو من یکم خصومت ندارم من قطعیت میرم میخوام گپ زنم قطعی لوبای بلاگر من میخوام گپ زنم بلاگرای تاجیک معرفگری ملتی تاجیک باشن مسلمان باشن و دل به قرآن میسوزه چو سوال مرا جواب ده که من کدام ویدیو دادم بعدی یکم بابا جان کردیم تو که سیما ویدیو کردم کو چو زبانت کندای زبانت لال داشته که گپ زنی که بابای همین حاجی وای کرد ویدیو کرده که میره برو بخون ویدیو مرا ببین همین ویدیو من میبرم تروریستش برو آردم با چیش بگم اخی بگیرم علاوزم خلق قطار کنم که بگیرن علاو بزنین این چی معنی داره علاو زنی تو اخی که دلسوز یا که اسلامی تو دلسوز اسلام باشه چون یا فرزندی بلاگر وای تمام دنیا را میشناسه وای بخزید علاو میزنی صورتی وای عیبی را نمیدونی تو چی اخته پس میزنی ها خیلی با آخر من نکم بار میشم که تو میگوی که تاجیکستان با پیش توی خیلی نکه من یکم خصومت ندارم صدا من بشینم اینا بشینم کدوم کی وای میرم میشینم هر نو گام بزنین او برادر و تو بیست اولی اجور فکر که یک تاری موی ریش سفید نشیده ما ریش دگیجو سفید کردیم خیال تو گپ میدونم من گپ نمیدونم پریجده نمیدوزی مرا که فرزندی تو چیکار کرده تو چیکار کردی فرزندم من بود یاشیشون هر گه خوردن هر نو مخلوق داداشون هم خیلی گه خوردگی من دام یاشیم هر کارو کردگیم چی میگوی دایوشی مت کار کی کار نکردگی کی دایوشی یکم خریگری کردگی نیستای کی کردگی نیستای تو با پریدو تو ده تو اولیو بابا تنامشناسی اولی نه کی خیلی بازم میگم که تیفاق شن میگم شورا ولی با یوتیوب مرا جالا میزنه برایم گپم کی سختی بد گم میزنی ملایم گم میزنی چوب چی گم میزنی برای پرس موتور میکنی چی میگن تو الان یوتیوب دا چی میگن که یک بلاگر یک فرزندی برنامه‌ای ملتی تاجیک از صورت تو علاوه میزنی کی میدونه چند هزار تماشابین داره چند هزار وای چی داره نکنی خیلی میگم یادم ملاگی تبگی یادم بلاگری تبگی یادم ملاگی تبگی جربروف کنه که من تویرو گپ ساکت گم نزدم ایرام کنه برو رمضان ایرام کنه برو من ترا قدی فرزندم دوست میدارم فرزندم خیلی نمیکنم من فرزندی همو گمان میگم که قریب پرونو تو چی گفته ایسی ماما من ترا فرزند داری گفته ایسی من ترا برادر داری گفته ایسی بس کی خیلی کورا اتویتی را بس که چی در کاره تدا بگو که همین تدا پاتپیچیک در کاره بگو تو همین شهرت در کاره همه ما میخیزم برآمد میکنه که بیا همین یک شهرت بتیم یک بای بتیم فراموش نکنین رویش کنین نمیسراش که تو ملایو که بلوگه بخشیش احمد شما ما بخشیش میپرسم من برای اینجا اومدن تفریقه دختران اومدم من برای سرجم شدن اومدگیم من همه سوال شما رو جواب میتونم من برای مچتم جواب میتونم من برای تمام کار جواب میتونم صبر کنین همش میشه صبر کن در کار ما دشمنی در کار نیست من شما رو وعده میتونم که روزی کشاده شوید مچید
Safonova همتون ما بیاد میکنیم جمع میکنیم بیان اینجا سر یک دسترخوان دا بشینیم آشتی کنیم سر یک دسترخوان برای پیشروی دولت ما برای پیشروی ملتی توجیه برای پیشروی دین مبین اسلام ما کمر همت باندیم و شما چای خیلی نکنین خیلی نکنین بخدا ما کمتر احساساتی شدم نخو صورت یک مردک یک بلوگری که تمام دنیا میشناسه و تو بگیری الو بزنی این کیه تو برابری همو وایش کردی تو نکن رمضان جون نکن خی نکن خیلی نکن من خصومت ندارم بیا بشینیم سری از دسترخوان گپ زنی بزرگ کردنم یوتیوب بزرگ شده بخود بزرگ شده با خواهش میکنم که همین صورت‌ها مرا هم موجود مونده است یوتیوب میتونم مرا شمرو کردین بخدا شمریم کردین هم موجود همین صورتی من خیلی مرا یک چی مخیام سفیده که ما اومدم ما بلوگرم من نه اخی بدونم امر معروف والله قسم نمیخورم بدونم امر معروف میکنم اخی نمیدونم امر معروف ما امر معروف نمیدونم 10 یا 12 سوره میدونم نمازم میخونم مسلمانم اخی نمازم میخونم جان ما برای دین مبین اسلام متم اخی من همین خمیدونم چیکار کنیم شما مرا میکنی خدا نگهبانتون باشه من همه تا ناز میبینم همش دوست میدونم همه تا رنگ برادر رنگ دوست رنگ فرزند رو میدونم سرجم شم مخی نه خب بسیار سخت رسید همون پول بابای لنگری نمیدونم که ویدیو میکنه اتویت میگردونه نمیگردونه اخی نخوی خیلی کینیتی تو میدونی یک آدم پاس زدن یک ملت پاس زدن یک سنتی